Dr. Nick Okwi loyaitinu angale kwa muria nges ebalebe eroko enamba ngol editenoi. Neroni kopani puitunga beta dumne kato ne departul kumna kwatat amuria. Nare tunga ne rasi karito manakanya unikuju rail kumna kwatata kedito manakanya. Bonbone be kato lo yuara perana nje mama dumne adekana corona. Konye dumja adekana corona de donja dumne kato mamdi tuani. Moses Emabo Apolone Cholong loe district alokwa amuria. Nges ebalebe ekoto itunga kochamoto aichum ekato. Atamatimu kono perra kere togungo bonebe imamati uniskede ekato ngon. So itogungo tingo bonebe ejoke kato lo oloto titunga aichuma kine kato lo narai arde jeja tunsa cheja pressure ingara kin bodo go ekato lo ayuarjo nari dumuje covid idumja edekane corona na do o mami bori yuarjo do deka boje pressure sukali nyo erondo ba deparno. Engare nok ichieda kesi angichun ebe mam edumuntos ekato. Paul Esogu atupiton eraban ko amuria nges ebalebe epote kwana kesi ay mikar engare nok ngul ajainikin aurianeta. Mama kwa dume kansala la mami chumite kato. Isoko pe district la amuria. Idum so jama mami chumite kato. Mama bura district council. Jolly jote mami chumite kato raja chama RC3. You better even resign. So da bere kopa anyunet adawengo da lokai kato ido engar no ka kere lo arjana kino ko lopoka no tema le kuju kere adautu ay moderate council la sekere adautu saplo ke rai bere gina anyunet na jokane be sober ko pengar no ko tema lo kuju idawso ay mukew so do kwa na cost ngada lo kwa e rappele kinetna ay sin ko ikinese be mame katolo e yari ido kwa sabana kina tare to makiro be kato be le marake be mikaor be sirieba kwa na noi mamnginera be e districta lokamuria nesipach abu kodum idoses ilukumin akaisauni Luka Johnson isinyiko ikitaido itunga anatare districta lumam edumutose kato alosit adekisha nweya piete tetere edumunete kato ngol. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.